Nina gukora mu matwi ntuzonyumva ivyo bari kunavuga. We ushobora kuba barakoroye inda nyinshi ukiri wanyu. Uyu mugore. Mama mubwiye ati abakobwa bo mu gisagara ntibubaka. None raba. Inzira yakuzanyura yibuka kwaguruka cyangwa icaraho inzira yakuzanyura yibuka emwe ndavuga ico ni chuma cha moto ndavuga unataka kugusa chuma cha moto nigikunda birakubwiye nibukeneye kuba amahoro hano umviriza nakubwiye urabikora nabyikora inyinshi urabikora cyangwa nabyikora ngira ndakwereka ibyo ntamugore wawe ndakwereka ati nagutwara kuri uwo mwanya urabyuka gukubita ndakunoze ndakuvune kidagutwara ukora kwe ngiye urabikora cyangwa jena ndakora urabikora nkora Gari amanga gaswashingana mu mundo namwe mu twakurisha umwanya Mumange twase chamani. sasa erega mukiri ruguruna wayicaye reka kagurura batereka kandi induru nayo kurarenza umuntu induru kurarenza umuntu Wasisi neti bisharo. indashemeke wa indashemeke wa nzirita ijamire ari ibyanyuma kuna kupira kuna rusuka mu kana gatano kiro na mubiri kiro gatano ibi byambere byanyuma so ndashemeke wawe jewe urekeka ko mu gisagara tubaye ko mbayeho ruguru igitoki kiri munsi y'inzu biharagiriye munsi y'inzu biraye ucukeka ko iyo nda y'ikijya igipfuye nakubwiye koro kubonye inzu isa nabi koro ubonye ibyo bisa nabi yoza Shatse kuvuga iki? umushitsi n'abaruta abandi bashitsi Naherekera mvuga yuko ngiye kuzana undi mugore. Uyu munsi ndamuberetse ndamuzanye aje kubana namwe ndabikonora nk'akana. Wowe byananiranye. ngo iki Yes. nta na kimwe urukundo rurabandanya Rwanda. yego cyane kubera ubu ndaje hafi yawe nje kukwegera ibintu bizoca bigenda neza shinda cyakunda Yeah. Nyonyonyo. Hano barakora hindutse. Aho ndavye barakora ngiri wa wundi warutse. Iyo ndani yani. Wishura rimwe tandakuniga.